UMLA barem kamaula uba proses di sau kami haka arp sau tarik urisau arja arposau ulai jingirap ikinong penia jangka Jubilee RCLP School umpling mausiat khnam makin pet kin kami ikikana school ki baduk bajanjar habakidan hapadeng kejing e haba ai jingkuran haga jingilang malapanlong hapok school uba sau kami ula kenturu ikinong penia school bakinom le ran ban pentep sheu habakidan kanu kejing e kenang ba unla banerap yaki laka dei ka bai school ki khana ne ka baikot ka bai sla bat ki weiru dia ulapan pau bo nia keren ru bat ka sarkar habaya dei bat kani ka school kenang bagin yo ika jingerap halor ki jingdon kam jongka ka head teacher ka kong laba saling do ka yathu bakani ka school kadang bon pha ki jingduna na do balaseng yaka Hagani ka sngi la yoru ya ka jingran mai phang na uba crowling do assistant secretary ka CMC umpling ban na urang ba balang tebok lang lingdo Stand up. Good morning, student. Thank you. Apa you ni? Apa you do? Kita kita pindah. Pas you ini dah miss. Sorry gini. Tapi baru nursery satu kelas 5 ni kelas 6. Kelas 4. Oh, hantar. Kalau jadi long ni. Ki jinguna laga wala dang membatai roda supaya lah layu ini mo baga school ka kamera ka long no ka badan ka no ke compound school ka no te laga ni pai sta ki jingi ju po school jingi ni pun ba ta ki jinguna laga ni pai sa ka kamera kelas ni dan tak tahu di kamera mo di kena ni la don betala san pau mat dan san pau tam te ban presiong kiro ni so along ka e la shu presiong ki masih ki belang mah la shu pengen dibuat ada ladang pai sa ki ka staff room jong no hikairo nyemdan ka staff room ni nyemdan ka kamera ka ba biang ka ba kham long kerpang la kai ni la kai dan ibu ikut isla la lagi no jingdan kam nyemban se mah insyu hab insyu bu saying dong ki parano hikai kot dan kamera ki kamera kelas ni kamera kalong ba long light lan mah marba yarung yami lut bara khoi tel dan pai pa sa kan ga madan school bidan ya pada ngijing duna mar ngidon kam khamtam ta poslap le lada slap yimyo shuban pelong assembly mar ladam lut ka sudah lakti dan pai sariga kerlo kaga jingker school light lan mah baru bebun ki nong lek nong wan ki yai nanti ki yai yang ba na nega compound school ni te nakaliang jungi nong kai ni kapat mo ya i ma ta ba i wan chulo nega school jungi badon school ta jingi le se nakaliang jungi yo ada pidon kano kalat ni kapat yu ken yarap lem noi tai aku jingla jungi ba ni pat nakaliang jungi pat ka ba kham don kam ya ba mentan ni don ika staff room lo wai ba nim don kamera ba bet ba biang antara ada habagi don kam tu para noi kai hap long jingalang habaranda mon ki ba bun ki nong lai nong wan ki sakhi ya ta dei tam bangi ba mo ba siam ta jinge ki balik ba wan bun sen ki la bali siam habaranda yang fiale yang dile nong ye kam jam dan ni pelong ko kelas yang lagi kena di jinge ni no lah yang ni dari kai ni kerpat ba lada idon kata lat nanti ni sobawan ban pai khamat lem sini ba idon kadang bagi jinge ki jinguna dengan yang jinge ni kai
Datang Nimpan juga lat menung nikmat wan rung wan ngo ha kada jin skor dumi kaya kane kada kesen kada lingkong te blay blocker kui hara ba nang klempep bang nang yo kada pakia bang nang la ban sai ya ki bor ke pasalka bang la ban kusno ya kane ka kubor ba ima hawai mentai don ata ka bor ki jong i bang long chu aku menong nikmat ndrei Ikermen skamba nang ne sakmat misalong yang tau no nikmat jong kene ka kontribusi di kowe. Te kowe ngaku akan benrap ba kumba imis ilapun sengau ini ba sisa kene kejing ke bahak madu kumba imis ilapun sengau nadu di kamera kelas ke bahak madu ke kamera kelas di ladang no kepala di sok ha banya keren lem di minister jong ka kuliah putih mengelak ban yo ban aksiden biang sasi kamera at kamera nang ba kan rong ke ba ikan ikluj ba kena masong thu ban ikai la dang ni simlang baru laimut imis la ka jong kamrang gim song thu chu ban man penrong ya kata ke jingmut je perkhat di kun iki kena hi ban yo kata ke jinang di sta la dang isim ka weng ki sange no a kata kan ka susat no kapor kata ka ba sim jing ba iki nong ikai ba ni don hang me kata ka de ka dau ba ni kum ka dak mereka ngim sem ong iba bangi dawai kata-kata dari so ba banyarap lem mani pentaulat lem melada ublay ubi sendai ya kena kastu jumi bangi nang la banyo ya kata kilat lebih iba ba kumno la bangin bo bikin dawai baru bangi nang ya keren mania pensngau kita ki bor jong ki bahlor susu hamtam jong kasolkar di minister jong ki bapek atau kulit putih nang bagin la beliau snolam ya kena ke jumi ta ka bakham kausan na kane ka balang sinong ko dumi bangi yo iki di sa ka wer lete tang na di seu jong ka paris ringkat bat ka balang sinong hi kat ibala lagi buat pare ta ka dai ke jong ka balang sinong dumi kum juru iba ilale sibul ki ha ka balang sinong dumi ba ndrai nyimban se bangi itu itha ko iba hi ni jupun sunga betang iba iki wi ngim danut han panitur ma ngim dah don kata ke jinia dai ke baya janha dai ke jinia dai ke baya janha dai tang bat bai nadu menswa ha mentah kata ni sngau it kum upah kum uhman kum kunyi kum dikun ikseu jong i teng la ban ong maka dai hak tak jonga menta ngim la ban ong ngimlong isu dengan sekolah ketika benta ka jonga kemudian ubadon ga jing kli da ka benta mo mai konsusi kumju da ka benta jong ka National Githau, batu di school Githau, school kita nak buat konsumsi. Kali kebenar cuma kalau berthau lah kunti. Kumdo kendong yang banyak keren yang buat mana. Bagian dia rap lem nak kebenar yang kapan penjual lem dia kah penjual rap. Aku berdiri berkenaan kebenar cuma ke school joki yang dia apa paling. Di bagidon yang dikerjakan. Skam nak yang cuma, nak yang parlok yang mana. Idon higa di sekolah tu kata-kata baru i kedong ya ka wei ke beling di sekolah i kedong ke jingrit jong ka beling di sekolah ngas kam kinoi kai ki bai kai hani ka hakar ke sekolah kila syam sita ma tu kata-kata namar ba nakle ke jongki la penong ka hakapor bo maki kai ka ya jongki ke long la nong kila hap ya ka ban adjust hakter ko bakan dia biang lang laka dia minta nama suku ang di sekolah ni dan ada nursery hatu kelas 5 kata kemud na sekolah gila bon hang ni panggil scam gidan bon ang dia joki ikmedi pa gi buka ban sekolah hak ni sekolah ni bos sekolah sino ka ba na penya na dia joki balang katlik ka ba penya bos kata na mulai paris mata ka paris para po jingpek juga jauh balang sidong jauh CMC jauh beli sekebun buka ban hak sekolah ni nak ada bajing long jaman jauh baling ke semula ban hak bamla cuban akomodit dan dia ban tap sibun di kena di abang itu hang ni kerja kahi hamne abang nak pergi kasum ke makalong kasum ni kadang ni kerja sekolah nak yang jangan kalau ni komunikasi jaga staff teacher dengan staff room lagi dan kami anak kalian jauh kena ikai bagi nasyong, bagi perhat, bagi keren hak bagi ababon di kam jam pan gaski dan katum bodon kam.
Lekin belum matahi kan mengi bang staff staff room dan staff teacher kamdan pada community lah belum ada halat community kerja ke bang ila dia dah ada jangka berkeren ya ke bor hanor berkena ya kaman ayah problem dah kamata jong pada school dah menyo yang ni ya ke staff teacher dan staff room dah kamata ke mentai tingin nula benden ke kumbaga long matahi ane ke school yang kumni ke long matahi leng bajong ka mulai parish boros kata Dementa pada apa sistem dalam simpil lah. Kira yo ada Paris temai jenis yang kata yang ke motor Paris, Sinan motor Paris, nah apa Sinan motor Paris. Dengan skam kedong ke bah, kalau matahi kan apa jingpek yang Sinan motor Paris. Kalau dia benta kedong jong, dia benta nak dia jong Paris please ringkat berarti berkat balang senong ringkat ke pastoral committee kalau kepada education bagi terus dong. Mereka menpek nak tak kecing hal kecing net, kecing dalam pojok Parisi berapa weh. Orang orang apa mulai konsi mulai kan dia bahaya. Agi school kita pun bah ni apa mulai. Di kubang mana nak yang berapa orang, orang bersekatan nak yang cuma. Kena irap lang hakam kom, hakam beri benda yang cuma palang. Pan mata pada kawan kami ke school, semua kali ke benda cuma pada. Nomor tak cuma pada pan Paris nak benda cuma di school. Tinggi nula ay kebandakan yang jungi ke dong bang ini, ay ke berapa kau, ki balang Kristan, ki berada pojong kejelah mereka yang berapa ya, kelasang sibul school, lagi dari LP, lagi dari UP, lagi dari metaki secondary, lagi dari higher secondary, lagi dari degree, lagi dari master degree, lagi dari university, di college, di school balang, pojong kejelah kelasang sibul di school. Tinggal abang ke burung ke bakau ini ay segi balang Kristan dan po jelahi berpoin ajan baru ki balang mata ki dan jong school dekat ngimla ki ban ki ong hak tempat long dinai effect kabang ngimla la kalau ada jingi long amde kumta dekat di posisi maka education po jong maknya jingi kala ki penjelasan sta kala ki leng ba jong ka ki prestom na kabala baru ki balang ki dan po jong jelahi berpoin laka dia balang katlik dan di belang presiden dan kadang belang play dan di fellowship dan di belang quiz dan di church of God we perfect laka jong di balang perfect lesson hai sang jong laka jong school ambar nak dia jong balang habadan ke balang wahid dan ke school makna nak dia jong ki kunti jong balang kin kong syam kalau bagian iwa kini akan yang di staff ketika itu tambahan maka segala benda jadi kalau asongo jangan jual hal kuar bersua agak para orang kembali, para orang minister, para orang milisi, ajak untuk kepor kalau bah, kejengrak jadi numismat kalau segi school balang, segi school Shillong, kalau Shillong dia bah tips apa sebab orang tangi kebut ni, orang tangi kebut ni dulu itu tak ada kejengrak, dia kejengkan mereka major contribution kepada orang nak kalian perang ni buat jang balang kepada sponsoring body, kepada kalian jadi lagi kurun kira no dia mengilang tapi balik tam. Dia benda jongi bergerak nak benda jongi, nama jongi school. Nama hangmi kemudian syai nak kalian jauh bawa. Kani ke school kemudian yang kumi guna bertahi nama tangga Paris, bergerak nak kalian jauh balang senang. Dia bangin suku kalau nak kalian balang senang, berkat ki problem jauh balang kalian senang. Ila Islam ya kapan, lom lang nak tahu. Nama sinyang atau benai, siapa pada sinyang tu pada orang siun untuk dimakai. Panpai mentah kalau panpai nak bertaka, nama berpenyerap nak bertaka jauh school sinyang, di school mana kita nak fokus dalam housing. Nama bar, nama dia jirap nak dapat kalau kat lu kata. Kita nak daw sarkar, namin kasing ang itu dan kita program yang perlu opek sarkar mereka kalau start. Abalong bikmat dong beri kalau IT ni kalau aku san tolak berpej jnon kam kerja nama tak betah di sekolah nama tak pebak ni teh ni ke por mata abuan ni ke sekolah ada ajar kat mana kalian juga dong MLA laban ong la syai ke sing sedang nok mata ya kan ya ke staff room kalau tang ni apa jong sekolah ni mana kam kerja baru ong ta kamot beri nama sarkar arba arlak san pojar sebab bedong orang berpisah dan mata dia kalau atil pa bakandon ngira bedong la declare holak ni snano mata mar malaysia sedang dok mata ya gitu ya ka kamla kelas nak bertang kam jongki di mana keju por
Lagi orang yang mendengar orang gitu program yang opek sarkar mereka ada yang start nomor nakaliang joki nakaliang sarkar belum dia kalau seholak tingkah apa aktif jom dia banpet mentanam tadi betul besok jenjang kalau sitam ke bakdo meran bar kemudian tentang di school apa ketua por walau dia ke school di school ki bamdan mata kiben mansong di des man ko marmar operation dia lo ginoi kai ni fasna arpong to ligi des arpong to ligi kiben barang betal di school gila bilang cuci ikiman boleh mabon pe dong yang jenis mat igalong kata beringan orang kita maka sekarang ada pahangi kalau si tolak mantai kita dan tentang di sekolah kita kam kerki dan kam kerki mata pemira kom laptop dan kam logo komputer kita mau di port ada kan ini persiap kam tam go mulai pas kalau mulai pas si bang menaik mulai sekolah he sekolah kita pun paling bahan lam no hak dengan kondisi mulai kita kam iki nang hikmat kadang mesin merah mesin syakri mesin dah mesin lamiat berkam tam ya kalong yang bakal mata kham tam ya nok experience nak mata kikang jina mata jon kam jis nom hau kadang madan nom di po khamat snom ada ko por man nom ri wan pa pe badan ba kedua nak liang jo ada ko por di jiran badong hau gitu kan ada kedua iki yang ngapa pe ni badan dong di kwa ban pe apa IT ada IT jo bado mau pe la syai baru kemudian mau pe la syai dia no orang sebut sampai solak tingkah dia kan badan lasang aku ada nak nang dia mungkin kini lah orang beli dia kita kini dia berlatih bersama kasawan pengaruh bang keren bro pastu kalau bah madu sokar ai kopi juga dia kawan ai nak berta joki nam lagi baik dia beri suatu ada kerja kat bah ini juga berat kalau mah nak kalian kai ke kopi benar peniai yang kesem dan pun kita kai kita hapan itu kami kai ini baru tulok kalau berjual nak ada joki ke tongkang hapan ino dari kayak gitu apa ngamla ni apa lagi nama hap dan dia juga berpersang sini tapi benar ikam yang kalau pria yang sel apa yang jom ini beniru pas mau menaik kayak yang mungkin boleh selakui ping seperti kalau nanti nama bertaka jangan kamu joki bagi segi berapa efisien atau berkepang dan perayaan kayak benar no senyang rude kedokannya ke bang ila tengah semua pesen dari ba yo kelat kelati malah keren gini ki nikah bagi orang langsung ni yang senang kenal ya kan sekolah ni penuh ulang kita kicin kam dia boleh kedua akibat ini prelang nak por buat interest kami pam haune senam ada pesan mo dan kata thong one long way ke tong nam ta banyak pun nak election MDC saya kumki nikah kumki long kami lupa juni banyak kenal kata seban kembangin juga nak kipor saya haune senam ada pesan tak kalau long biang kan election MDC sebangin pak yang long kumway long nikmat berserta banyak pat kicing nam ta hangtai pun konsil nam ta gari bukai cai penreu nam ta gacing bit ke jingbiang yang semua ba nakaliang joka mulai ingin saya sen hagan ka kenti ke bangsa im selong wei kotong bak lain buat saya trelang nam ta kicinan kam jungi ki pai ba hi berkhoi tang kene tim respon tim jong hiba hila ai peng jungi hagan kopor